Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasolli ala rasulil karim. Simpulolo baca si papasana tamatori oloi. Bola ada rima tajang wa tampone. Na yai bola ada ripakatatong rima tajang wa tampone alirinna arwa pulona asera yamanang lolong anak bolana. Ia masuro patatongi almarhum Mayor Jenderal Aziz Bustam Panglima Kodam 14 Hasanuddin SST Watuero. Sitonganna bolero di patatongi mancaji buti yarega contoh di sesena bola ada ugie pada suku bangsa lainnya pada angka bola ada nah. Wadi rita madu parupang bola ada suku bangsa di Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Tania kata karana ritajangi tompok na tofuti nong kinongi si bawa dekto na melo ripancaji angadekeng. Asompa barahala rilainai puang Allah Ta'ala. Ya kia si mata-mata ri apitangi tandra buti pangadarana ugi emakada. Mapunangi to bola ada banaha alirina bola ugi e. Konstruksi riakui pola rimanta Menteri Perumahan Rakyat Dutrandos Kosmas Batubara makada. Dia gagas sao lesiwi pole risinina bola ada suku bangsa lainnya na kia modele na winruna risau kesingi pole ri bola ada na minange torajai si bawa batae ia kiai wajib ripahang makadai kerona toma parentai mebu bola ada sitongona papakedo pole rupa Allah Ta'ala puangi mailoi na pitangi tandra buti atau ngena ada papasanna tomatuan malabi riolo mancaji papatalinga riumae risesena papasangi makada madeceng situruna watu tompo na pemalindungi ri tanah soe yara watu ripatatonna bola ada eritu nasaba angka juru selamat melo tompo mapadeceng riwanua lino ia na pesangange ugi eri asang to putih nong kinong ia motori asang temanurung yarega nazir dan niat nabi ribicara rae. Jadi bola ada eri matajang ritu mancaji tandra makada narapi ni wetu compa na to malindung eri tanah soe. Ya kiai tania bolero melo tong nanroi na sabak turu pura ri pakatajang ribu kuewe majepu mancaji nanroi to putih nong kinongi. Jarega angka bola matentu riwindru mancaji markas riset dena masiji ia naro nanroi. Waktu purana ripatotong bolero maega to bone talinga maringrang ripapasana toriolona masandra bicara riugi tania ri Sulawesi bawang ia kehapaha monroy ri Sumatera ri Kalimantan ri Malaysia ri Tawau ri Ambon ri Iriang to somai riugi makada maega makada macawe ni tompo decena ri tanah ugi ngasaba riburani bola to putih nong kinonge gangkana engka tauri Palembang Sumatera na baluk manang warampanana na palisu di tanah bone mondro na sabak na asan ni macawe tompo de cena di tanah bone makutoro engka pole di Tawau lisuri watampone mondro na sabak na pahangi makadai macawe ni mompo asan nangang di tanah bone risesena lahirengi memang tak bangun ni watampone na sabak pembangunan di Indonesia joppa materu ia kiari sesena pangadarange si bawa rohani mabila muupa madupa de cena nareko tania to putih nong kinong mapa jopa jama-jamang rito maigai ia kia sesa tobune na tompori pikiri salah na sabak na pacaji makarama bola daero gangkana mega salah bilang ri alirina engka makada siratu alirina engka to makada asera pulona asera alirina majepu tongonge arwa pulona asera alir lebih salah pasiha atekana sesato amenge na sabak na pancaji ondrong mangade melori puange na pancaji wi ondrong mapalepe hajak si bawa tinja na po gau sai paimeng tomaigai amenge mangade pada riolo watu tedda dapi napa agama seleng di tanah ugi. Sini na selesuran tapahang madecengi makada. Yari tu riasengi mangada bicara ugi. Ia bicara arakna solah. Bicara Sansekerta India ia itu sembahyang. Nareko lipak bicara ugi makadaki sembajang.
yarega sempajang. Nareko ripakatajangi riasange sembajang atau sembahyang. Makuye. Sembah betuana masompa yarega makasiwiang yang apongena sang hyang. Nareko ripa bicarugi makadaki sang hyang. Nah ia akatana ritu puang kami nang kuasai. Pakeng kaengi alange. Niga riasang puang kuasai pakai kangi alange. Ia ritu bicara na Allah Ta'ala. Puang Allah Ta'ala. Ia mutor riasang dewata patapa. Jadi riasangi masembajang atau masempajang. Ia mutor riasang masompa sangyang. Ia ritu masompa ripuang kami nang kuasai. Yarega mangada makasiwian ripuang Allah Ta'ala. Yanoro nasang ara esola. Ugi makada mangada. Itai bukuewe lepang enang. Naya ondrong rionroye mangada ritalai angadekeng. Bicara ratna masjidung. Ripa bicaru gi masjid. Makwanan naro ummak selangi nariko marelawi. Mapalepa hajat yarega tinjai. Makorobai mangada magere olok kolok tulak bala. De ondro lain masero kesing cau i masjid atau masjid. Riolo watuna mupa Nabi Adam, Nabi Nuh watuna depa naisengi tawe mebu banguna makasing. Macahorok kiro awana ajuk-ajung marajai mak boronge daunna. Nasaba macinau-cinau imagi riawana panisi batue. Kuniro mangada masempajang. Biasa ondongero pura nonroi temanurungi nazir. Pamimpinna to rioloi. Aga nariasena makaramo. Batuana ondong melebi. Nasaba pura nakajai temanurung. Temalebi miro riolo. Sinina wanua purai nonroi nabi atau nazir. Makaramo mana. Ya kia kami na makarama irilino. Yana ritu tanah Mekah ritalai Makkatul Mukarramah. Tanah Mekah kami nang makarama. Nasabak kuiro pura mondro Nabi Adam, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, si bawa kuiro jaji pangulunna alange Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelalo karena ritu tanah Mekah. Sinina to madosai mendre pugau haji. Tentu ripatajangi pacalang ridosana menandro. Sinina ondong purai na tompori tomalabi riolo makerek manang. Ia kia de pada padangi akar kena tanah Mekah. Nasabak de na pada alat birina to purai tompok ri kampung lainnya si bawa purai tompok ri tanah Mekah. Alhamdulillah makuni riolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.